Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwese mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Ikaze kuri mwese ho muherereye twinjiye makuru rero yo kuri aya masaha. Bibutse ko turi kuwa mbere ni tariki 15 z'uku kwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2025. Aya makuru araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ne hakurya ahangaha. Turabwira ko arwanya umutwe wa 23 bungutse abakomando bagera kuri 700 ni benshi cyane bakaba ari indwanyi kabuhariwe. Ibi turaza kubirebera hamwe. Generali Makenga akaba yamaze kunguka imbaraga nyinshi muri teritwari ya Masisi. Abarwanyi umutwe wa 23 bigaruriye umudugudu wa Konga nyuma y'imirwano ikaze yabereye ahangaha muri ibi bice. Human Rights Watch yatanze impuruza ku bwicanyi bw'indengakamere burimo gukorerwa abanyamurenge bukaba buri gukorwa igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu cy'abazayirwa bitwaje intwaro bagabye ibitero akabutindi babigaba hitwa Nyakakoma. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo ibintu byoroshye, hamaze gusabwa gukorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rwa Generali Mwaku. Ibi turaza kubigarukamo ku buryo burambuye. Muri Beni turaza kunyarukirayo naho tubabwire ko abantu bagera kuri 4 bishwe n'inkongi iri mu gitero cyagabwe na ADF Imbao. Bikaba bivugwa rero ko ubwo bagabaga iki gitero baje kongera gutwika. Ibi bikaba abyaje kuviramo abantu bagera kuri 4 urupfu rubabaje cyane kandi rwagashinyaguro. Ngibyo ibyo tugiye gusangira muri aya makuru ni update ziba zigezwe hano ku Ibendera TV. Narabwiye ngo amakuru tubagezaho hano na makuru tuba twateguye na makuru tuba twakoreye ubugororangingo na makuru kandi tuba twamaze kugenda adushakira fact. Nago hano dushobora kubatangariza ibintu bidafite fact. Ngibyo rero nongeye kubaha ikaze. Niba bamaze kugera hano like yawe ndayikeneye hasi aho ngaho kugira ngo amenye niba turi kumwe, niba kandi aribwo bwa mbere ugeze hano mu gambi nta wundi ukora subscribe tukinjirana mu rugendo rujyanye no gusangira amakuru nta numwe ucikanwe. Icyo nakwibutsa mu gihe ukora subscribe uze kwibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo ubutaha amakuru ajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Hani ku Ibendera TV ngeri twa mukada mukanyereka twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Na makuru twinjiyemo ku buryo burambuye. Mwese muherereye nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza baherereye mu turere dutandukanye t'u Rwanda. Abwo ndavuga Gicumbi, ndavuga Karongi, ndavuga Kayonza, ndavuga Rubavu, ndavuga Musanze n'ahandi mu dukurikira muherereye. Mbahaye ikaze kandi abantu baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaherereye mu Bugande, abaherereye mu Burundi, abaherereye Kenya, abaherereye Zambia, abaherereye Tanzania, namwe ikaze. Abantu kandi baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baherereye mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Butaliyani. Ejo bundi numvishe umuntu utubwira ko dukurikira aherereye mu Butaliyani
yo kwa papa rero namwe mujye mufata akanya gatoya cyane mukurikire Ibendera TV. Tayari rero abantu baherereye Norvege ntabwo twabibagirwa, baherereye mu Holandi, abari mu Bubiligi, mu Faransa, namwe ikaze muri aya makuru twinjiyemo muri aya masaha. Atubabwire ko barwanya umutwe wa mama 23 bungutse indwanyi kabuhariwe. Amakuru akaba avuga ko abarwanyi ba General Sultan Makenga bungutse abasirikare kabuhariwe barenga 700 bose akaba ari indwanyi kabutindi. Umutwe wa mama 23 ku munsi w'ejo tariki 14 Nzeri muri uyu mwaka bungutse abasirikare bo mutwe udasanzwe bagera ku 2437 nyuma yo gusoza imyitozo bari bamazemo amezi 6 bahabwa. Ni imyitozo abasirikare biganjemo abahoze mu ngabo za leta ya Congo FARDC bihuje n'abarwanya umutwe wa mama 23 ubwo yafataga imijyi ya Goma na Bukavu mu ntangiriro z'uyu mwaka. Abaherwaga mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umugaba mukuru w'ingabo za Alliance Fleuve Congo mama 23 yitwa General Sultan Makenga yashimye bariya basirikare kubw'umuhate ndetse n'intego bagaragaje, abasaba gukoresha ubumenyi bahawe bakorera igihugu cyabo. General Makenga yavuze ko ibibazo byose biri mu gihugu cya Congo byazanywe na Tshisekedi wahaye agaciro abarimo imitwe yitwaje intwaro nka FDLR, Wazalendo n'abacanshuro yinjije mu ngabo z'igihugu. Avuga ko akwiye kuva ku butegetsi kuko ngo ntacyo ashoboye kandi ko nta bandi bazabikora atari gisirikare cya Alliance Fleuve Congo mama 23. Yaboneyeho gusaba bariya bakomando kwitegura urwo rugamba, agira ati muriteguye ngo tubohore igihugu cyacu, turandure akarengane gakorerwa abanyekongo. Kugira ngo tubigereho rero ni ngombwa ko murangwa n'imyitwarire myiza itandukanye n'iyabariya duhanganye nabo. General Makenga yavuze kandi ko igisirikare cya Alliance Fleuve Congo mama 23 ari cyo gikwiye igihugu cyabo kuko ngo ari igisirikare kirangwa no gukora kinyamwuga no kudahutaza abaturage, kandi ko ngo ibyo bikwiye guhora bikiranga mu rwego rwo kurinda kuzisanga mu makosa nk'akorwa n'igisirikare cya leta ya Congo. Usibye abasirikare barenga 7,000, ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo mama 23 buvuga ko abandi babarirwa mu 12,000 kuva mu cyumweru gitaha nabo bazatangira amahugurwa bategurira kuba abasirikare kabuhariwe. Ibintu rero bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru mu gihe ku mpande zombi indwanyi kabuhariwe zikomeje kugenda zitegurwa kandi izifashishwa mu mirwano ikomeje kubera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka twerekeze muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Tubabwire ko barwanya umutwe wa mama 23 bafashe bwa mbere umudugudu wa Ronga nyuma y'imirwano ikaze yabahujije n'uruhande rurwana kuri leta ya Congo. Umudugudu wa Ronga uherereye mu gace ka Hembe ni muri sheferi ya Bashari Mokoto ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Wafashwe ukaba uyu mudugudu wafashwe ku nshuro ya mbere ugafatwa n'abarwanyi ba AFC mama 23 nyuma y'imirwano y'ikaze na Wazalendo FARDC umunsi wose wo ku munsi w'ejo
tariki ya 14 Nzeri muri uyu mwaka wa 2025. Amakuru agera ku mbuga zitandukanye no kuvuga rezo sosiyo zitandukanye avuga ko amasaha y'umugoroba aribwo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bagaragaye muri uyu mudugudu nyuma yo kwirukana inyeshyamba za Wazalendo muri icyo gice cya Masisi. Ifatwa y'uyu mudugudu rirafungura amayira yerekeza muri Pinga w'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 barimo gusatira ndetse bigaragaza ugereranyije n'uyo abarwanyi ba 23 barimo kugenda abazamura urwego ndetse n'imbaraga mu mirwanire yabo. Biragaragara yuko Pinga nayo nta minota cyangwa se iminsi myinshi iraza gushira batahigaruriye. Amakuru kandi aravuga ko abawazarendo abihagazeho amasaha menshi imbere yifatwa y'uyu mudugudu ngo bakarwana inkundura ariko bikaza gufata ubusa. Imirwano yabaye ku munsi w'ejo muri Ronga hagati ya 23 na Wazalendo ngo byaje kurangira abawazarendo basubijwe inyuma. Amakuru avuga ko ngo yari imirwano y'ikaze ariko ngo hagana nijoro ibintu byose byaje gutuza. Abaturage bakavuga yuko ngo babonye abasirikare ba 23 ngo bikaba byari ubwa mbere bababonye muri uwo mudugudu. Abazarendo abavuye muri uyu mudugudu nyuma yo kwihagararaho ariko ntihagira icyo bitanga kubera yuko n'ubundi ngo baje kurwana ariko bikarangira aba arashwe agasubizwa inyuma. Amakuru akomeza avuga ko habayeho no guhunga kw'abaturage kuri iki cyumweru muri uyu mudugudu batinya gufatwa n'amasasu, abandi bakaba abafatwa bunyago n'izi Wazalendo. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bahise bakurikizaho kuganiriza abaturage babahumuriza kugira ngo abave mu bihuru bari bahungiyemo basubire mu ngo zabo. Ijoro ryose ryo kuri iki cyumweru rishyira kuri uyu munsi no kuvuga kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka rikaba yari rituje nubwo ngo abaturage batagaragaraga cyane hanze bitewe nuko ngo wabonaga abagifite akantu k'ubwoba. Uwo mudugudu wafashwe rero ukaba ufashwe nyuma y'indi midugudu myinshi yigaruriwe n'abarwanyi b'intare za Salamwe mu cyumweru gishize. Muri groupement bikaba bivugwa ko uri urujya n'uruza rw'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 rukirimo kugaragara mu bice byegereye Pinga ni ku mirongo yose y'urugamba muri teritwari ya Masisi na Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Human Rights Watch yatanze impuruza ku bugizi bwa nabi FARDC na Wazalendo abakomeje gukorera abanyamurenge abaherereye mu bice bimwe na bimwe byo muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango Human Rights Watch watanze impuruza ku bugizi bwa nabi ingabo za leta ya Kongo no kuvuga ni FARDC n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo bamaze igihe bakorera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ni impuruza uyu muryango watanze muri raporo wasohoye kuri uyu wa mbere muri iki gitondo, akaba rero ari raporo batanze. Hanyuma muri iyi raporo rero Human Rights Watch ikaba yasobanuye ko abanyamurenge
bahohotewe ari abashinjwa kuba intasi z'umutwe wa M23. Uyu muryango kandi wavuze ko ubugizi bwa nabi bukorerwa bariya abanyekongo bwarushijeho kwiyongera ubwo mu mujyi wa Uvira hari imyigaragambyo yo kwamagana Generali Olivier Gasita wahawe inshingano zo kuba umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi mu karere ka 33 aka gisirikare muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo igira iti abarwanyi bazwi ku izina rya Wazalendo bafite aho bahuriye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC bakaba abarwanya umutwe wa M23 wafashe ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Impungenge rero zerekeye kurengera abasivile muri Uvira zakajije umurego kubera amakimbirane ashingiye ku ishyirwaho umuyobozi mushya wa gisirikare. Abarwanyi ba Wazalendo abahohoteye batera ubwoba, barashimuta kandi babuza kubona serivisi abaturage abo mu bwoko bw'abanyamurenge aha muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo bashinja gushyigikira abarwanyi b'umutwe wa M23. Umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch kuri Afurika yitwa Clementine Edo Monjoye yavuze ko ubugizi bwa nabi bukomeje gukorwa n'impande ziri mu makimbirane bwerekana ko hakenewe za guverinoma bireba zikajya ku gitutu cyo kurinda abasivile no guhagarika intambara ndetse kandi hakaba guharanira ko abahunga imirwano bagenda mu umutekano. Kugeza ubu ngubu iyi raporo ivuga ko impande zirwana mu burasirazuba bwa Kongo zagiye zimakaza urwikekwe rushingiye ku moko bigatuma havugwa cyangwa se havuka ivangura n'ihohoterwa. Iryinshi mu ihohoterwa ryakozwe na Wazalendo ryibasiye abanyamurenge kuva kera. Bakaba barashinjwaga gushyigikira abarwanyi b'umutwe wa M23. Human Rights Watch iravuga ko yamenye amakuru ya buri bugizi bwa nabi nyuma yo gusuzuma amashusho ndetse n'amajwi akubiye mu butumwa bwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ishinja kandi ni ukuvuga Human Rights Watch irashinja kandi ingabo za leta ya Kongo n'Abazalendo kuba hagati y'itariki ya 5 n'iya 8 z'uku kwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2025 ngo zariciye mu mujyi wa Uvira abana babiri bombi b'imyaka 8 zinakomeretsa abasivile 9 abigaragambyaga. Ntacyo uyu muryango wavuze ku bwicanyi ingabo za leta ya Kongo FARDC zimaze igihe zikorera abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Gusa icyakora uyu muryango ukaba watanze iyi mpuruza mu gihe abayobozi ba Wazalendo bamaze igihe abanyamurenge n'abandi batandukanye baba muri uyu mujyi wa Uvira bahawe igihe ntarengwa cyo kuba bamaze kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Ibintu bikomeje gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Reka mu kanya gatoya ngaruke twinjira muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu ya Amajyaruguru.
Yes, reka atwanzike tukomeze aya makuru twageze tayari muri teritwari ya Rucuru. Nagera kubibutsa amwe mwese mudukurikiye ko turi mu makuru kwibendera TV na makuru yo kuri aya masaha nge nitwa Mukada ni kwibendera TV. Bamaze kugera hano rero nyemerera ukoreho hasaho ngaho like ikindi kandi udufashe gusangiza inkuru inshuti n'abavandimwe banyu batandukanye cyane aba usanga bibaza ngo amakuru ko tutayabonye muri atugeza hehe. Mbabwira ko rero tayari bamaze kugera kwibendera TV ibintu byabaye muri teritwari ya Rucuru rero mu mudugudu wa Nyakakoma hasahuwe n'abarwanyi ba FDLR mu bitero abongeye kugaba hangaha. Umugaba wa abagabo bitwaje intwaro bivugwa ko ari abarwanyi ba FDLR basanzwe ari impunzi z'abarundi n'abanyekongo bakoze igitero cyaje gikurikirwa no gusahura ku mugoroba wo kuri iki cyumweru tariki 14 muri uko kwezi mu mwaka w'2025 mu mudugudu uherereye ku Kingero z'ikiyaga cya Nyakakoma ni mu gace ka Binza ni muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu baturage batashatse kwivuga amazina n'imyirondoro yabo avuga ko aba barwanyi bakekwaho kuba FDLR bari bashakishije umuntu ukomeye muri ako gace ariko ngo ntibamubona muri iryo joro. Nyuma yo kumubura ngo bahise batangira gusahura ibintu by'abaturage. Mu gihe ibi byabaga amasasu yumvikanye hirya no hino mu gace kose bitera ubwoba bukomeye abaturage baherereye muri ibi bice. Makurera akavuga yuko ngo FDLR bateye muri uyu mudugudu ngo bakaba bashakaga umugabo wo muri ako gace ariko banamwitiranyaga ngo n'umwe mu bakomeye muri 23 bamubuze batangira guhita basenya inzu basahura ibintu ndetse ngo ibintu birimo n'amafaranga. Ku rubyiruko rwari rwarebye umupira ngo bahamagajwe bagire icyo batanga nk'ubutabazi ariko birangira ibi byose bidakunze. Akaba rero ari abaturage ngo bagerageje gutabaza uru rubyiruko ariko bikaza kurangira ibintu bita abahiriye. Reka twerekeze muri Beni tugaruke ku bantu bagera kuri 4 bishwe n'inkongi ikomeye mu gitero cya ADF ahitwa Imbawo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibura abantu 4 bahasize ubuzima, imodoka imwe n'amamoto menshi ndetse n'inzu zigera ku 8 zirimo n'ivuriro La Grace yo mu mudugudu wa Keribikeba byatwitswe mu gitero cyagabwe na ADF mu gace ka Benimbawo ni muri teritwari ya aha ni muri teritwari ya Beni ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ku mugoroba wakeye cyase watambutse n'ubundi ibi ngo aribwo byabaye. Iki gitero kibasiye imidugudu ya Manjengo na Akebikeba iyo muri Mbawo teritwari ya Kavira Teresa Dorcas wabonye ibi biba. Reka nibura tugende tubanyuriramo ibyo atangaje akimara kubona ibi biba.
uyagira ati umwe mu barwanyi amaze gusenya urugi rw'ivuriro yambajije ati ese uratwite? Namusubije ko mfite uruhinja, ahita arufata aransubiza ngo njyane umwana wanjye mpungireho. Nkiva mu cyumba abahise batwika ibikoresho byanjye n'igitanda, niko ibingibi byatangajwe n'uyu muturage. Muhindo Parosi Mucuva, umuganga uyobora ivuriro La Grace, yemeje ko abo barwanyi banajyanye imiti yose bari bakeneye, hanyuma abatwika n'ibikoresho by'ubuzima bitatu n'ibindi byinshi. Ageze ati ibinyuze muri farumasi yacu, ngo binjiye muri farumasi yabo. Niko uyu nguyu Parosi atangaza agira ati binjiye muri farumasi yacu, bajyana imiti, baninjira mu cyumba cy'ababyaza, batwika ibikoresho bitatu by'ububyaza hamwe n'ibindi byinshi muri aka gace. Ngibyo rero ibintu bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Reka mu bitembangura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamaze guteguzwa no gutegekwa iperereza rikomeye ku rupfu rwa General Daniel Mwaku. Umuyobozi w'ihuriro rya politike ni Lawrence Kanyuka, akaba n'umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo, Martin Fayulu, yagarutse ku rupfu rwa General de Brigade Daniel Mwaku, wari umuyobozi wa 33 diviziyo 33 no kuvuga region militaire ishinzwe Uvira. Amakuru rero avuga yuko ngo kuri uyu wa mbere ngo aribwo ibintu byaje gusa naho bitangira gukomera, kubera yuko kuri uyu wa mbere tariki 15 Nzeri muri uyu mwaka nibwo umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo ni Martin Fayulu yasabye ko hakorwa iperereza rikomeye kandi ryigenga ku rupfu rw'uyu Brigadier General ni Daniel Mwaku uheruka gupfa. Nkuko byatangajwe, Martin Fayulu yasabye ko hakorwa iperereza, agira ati hakenewe iperereza rikomeye kandi ryigenga kugira ngo hasobanuke iby'urupfu rw'uyu mujenerali. Nkuko byatangajwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC, General Mwaku yapfuye ku wa gatanu w'icyumweru gishize, agwa mu bitaro bikuru bya Uvira azize uburwayi butunguranye, kandi ngo bamufashe ari n'uburwayi bwamufashe ari mu kazi. Abinyujije ku rukuta rwe rwa X, ni Martin Fayulu yagaragaje agahinda kenshi cyane, avuga ko urupfu rudasobanutse rufite ishusho y'amayeri mabi ategurirwa igihugu cy'abanyekongo. Martin Fayulu yashimangiye ko urupfu rwa General Mwaku rugaragara mu buryo bushidikanywaho cyane cyane kubera ko rwabaye mu gace gakunze kurangwa n'umutekano muke, aho abaturage bagira bati twebwe twahunze kubera ko ngo aha muri uyu mujyi wa Uvira hakomeje kugenda ahumvikana umutekano mukeya. Nshuti bakunzi bacu rero mudukurikiye, ni munyemerere tugane ku musozo w'aya makuru. Bashimire cyane mwe mwabanye natwe, abatabanye natwe namwe makuru muraza kuyasanga ku rukuta rwacu rwa YouTube. Ni kujya kuri YouTube ukandikamo Ibendera TV, ibintu bigahita byikora.
ikindi kandi nababwira nuko biremewe kuba mwadufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe banyu batandukanye, bityo tukageza amakuru kuri benshi. Ngibyo rero reka mbashimire mu bihugu muherereyemo byose mwabanye natwe muri aya makuru, reka mbashimagize ukuntu ukomeje kugenda amuduha umwanya wanyu mukadukurikira. Ibyo rero ni ibintu byo gushimwa cyane. Ngaho rero mukomeze kugubwa neza, mugire amahoro n'amahirwe, mugire ubuzima bwiza, ikindi kandi cy'akarusho Imana ibarinde.